ye twitwi pepa wie se ya na afei ya pe antiseptic ne bi ne ye de kakra sonsuom na afei Jonso Jayefo mo fra peti ho no mo bo se afei aye ohima antiseptic ye no mom na bechi ho na je se ye kama na Jonso ne ensusu wura ye hwene mu ma ye kata ye sere mo a ya betwi eska so ye ko na ma fa ya de akofie e na afei amansaja na bia no so watwetwe wie no na wodi kakra gu nso mu a wodi fa peti mu na de apeti mu nyina onipa krobet na so a o mfa ya de bia nko titiri ye mai a wotira so ababro na bia na kenka ne mai na na hadwene e na afie nso ye fam pepa ye veranda mu ye fam pepa o corridors ba bia fa pepa na fa bi peti ho no mo wadwa ye ho no mo ne wagya na bia so ne ade yesa me bobo restaurant no ne ade na won kwa na yusu efie so de ehia me fi se want to ne ma yi a wona o manyina ya de na mo befa ya da bia na mo de ya sabia hemfire ye mpene saa ene nti mesere mo ohima antiseptic eye ohima thick bleach no fatwitwi na fe ohima floor cleaner fa pepa wo fem eye terrazzo eye talso eye cement yo ye mfa pepa de nyina na ohima washing powder ne de osigbe wo bia giatomo na fe ye wi a antiseptic se de kai wan kwasa kra wa mo asene ahodo wo ne nkwada ne de na fa bi samfro mu ansa na wo de hata oba wo de ehia me wo wura so de wo de bi asia eye ne nyina empomden na wo de ema nipadua no afa ye washing powder ye hand wash no ene ye liquid soap no menyam hu liquid soap a epu ohuro sei ohema liquid soap da me pa cha wo ya wo de kokotobi se enne ya mi kai na wutie mi a kokotobi na de wato ne nyina afa betoto ho na hwe wo wi a hwehwe adwa predi a kira kwan wo de bra sompa ha Obaa Yaa Serwaah ni na be ka kire me wo de wo be kam moye ne kire me a wa be hu eye ohima wo lekọ omo ko cho ba na omo ya no ma hwie container we de wo hwie a wani megu ase ya no de wo hwie half ansa na watimi a awronsa na nipa mienu di container ba ko tuhoro wo no sa na ese cho ba na wo ya cho ba ewura afu e de ato liquid soap ohima de kwa wo to ama mentufo eya apade ne hwe bigum ne fa nsuo san frem me ka me kire wo eno kra wo di nsuo frem no sister pu ahuro pa wasem wana ase broni wantade enna mwankasa enti abusua ade pase ye ton eno eton ne ho amanfo a aso ahwagia tumo na ya na ye mpese bribia na behana nipa kakra bi pe ne wono mo nya so mfaso no eni ntina ya na afia da bia na me hahia poto me ho no wonse free china kwa nyina ye cleaning ene efia hodo no ni ade menua no mo so amo ne nkrofo etie mesra wo yade no me ho nti wo somo asekoto wo shempada no wato hima de no wato hima thick bleach no wato hima floor cleaner fi so be perfect ho no wo bana sa anye yi a wo besi twede wa we yada no wonidi enti to papa preko na ate wa ho de a wo di betwie denden na ate so fi se we na enam ti wo de to so kakra bia wo na wo kro no abusia na afi ma memra batan no so ye baby bottle cleaner no so be sremo e ya pebi na oba no mpom den ho hia ebinum wo ho mo ye bi o mo de kala afrafra me sra kwa de detergent ya asan de bi afra ayo na anim say thick bleach you say wo de gu fem na wo twitwi a wo hia so be san de washing powder go so oh kama pa epu ahuro say puku na me say wo de twitwi ne say kane no na nka ya nam de wo de twitwi na ye nansa na ho ye fia we ebetwam na wotwe eti ho papa oh just say me who was ohima detergent na me kra de me fe kra mo branding mo product ne branding ba ka sa say obi de afra broche na abroche say de Ghana he ya na abroche ba ana de wo pare esisi wo abroche ni nyina e wo Ghana he ya enti odofo mesre wo say washing powder yi wo pesa shade ya nkitwa wom akase wom de opa bucket nso ya ye ne mama senya osikatie bia obia uboto mu benya bia to nya say ya shada ka say nipa kuo bi na enkoto da bi mesre wo de wom nso bi de wom ye nko ba bi bia ye tonton ye washing niema bia na provisions of bia enti mesre wo kumase a ba bi ti so poku trade we say wo benya ye niema yi bi ato ewo ho sanso na the Tel Enterprise wo bie middle mother care ewo dum na afa poshe ono so wadum ono so ne store no wabia asa okada ne ma hu opa mother care eniema ne ye papa nti woduru hwa ne say ya gie melcom so ba bia bowura ho no mo wo se wo hima ye detergents ne nyina bi ewo ho wo peso na wo a wo pe bia tu akoton wa na asa me ka say wo ye kageti Dubai ho nti wo peso be pia besia kopoku trade na me pa cha wo de frey de wo pe bia tu de wo pe betimu e be ma obi wo gate 11 wa friend was 054 058 77 90 054 058
058 7790 Encranfon ko enije mother care wo Medina Portia wo Makola mini me mother care ewa Bokobi Diaper Ferry mother care ewa Showman sanso ena Josadas mother care wo Hachu afe ye kwala pass nso ayesta mother care wo hono mo na Tabora de ye Prime Baby Palace afe yanko Splendid mother care ho de na Tema community 9 eho ene wo Encranfon so mon friend number we na monko to be 024 515 5966 Yensi subio 024 515 5966 abusia to washing powder papa ne ne papa fa ye adwuma oba titiriwu na wonsa danso mu da fam a oda bia wo ye adwuma enema we ne nam nti wo de gu bibia mu sa wo twitwie sa wo pepa wo kɔ ho a wo nche na ne nyina fi na wo hata da fam so na atenwan e de ama ye wura nom ye srem a mo kokrom so na mo to bia bre ya aye ahwede atwe ho wo hema na din wo hema no nkwa kra wo to bre ya onkwan no waduane so gu no krampo ye 10k medase plus medase pa yes ye dem was IBJ mesre obomodia na yensanka papa yi wai na ono ana ahye ebo 15 minutes na aso enti ya mo nso so a de bia yete connection man enti mu nsuro dia ga na aduro no enti mu nsuro wunua nkasa wunua wo ben wo kra timi di wusim na ente sa abontin so ni o ene de aba no oh nanso abatan nya ya o enye ye na ga na adwuma sam a ye den wunya te ha na waduru ho wunya te ha na waduru ho eno na de we nyina aba na eja ben mesra munya eja ben ma yen wai na asam ne yente ne tew na mfiri ho na afa ye musa no ada ma me wo ka ho bi na wate ho ye na yetena se wai wo de ka papa yi de ho na sa wo de different ma me tena se eja ben na ye course no eja ben ye busy ya wo ye course ma me nti won so sign na dia ma eja ben so the same 300 na se eja ben ni rate na 30000 yes na se woni 30000 a wo ba no immigration wo nko bi na won so kwan ben so na wo fa so share eja ben bra wanim Mrs. Tawokumas me pacho mo hwe ne mic ne ma me wai Mrs. Tawo Kumase ena Mrs. Ta obi ka kire me say minua se ope migration ama ese mo nyina migration ya adentira e honeska o to aso ai Mrs. Ta no e ka kire me say wonim oben kwaku oben no na kwaku oben no waye bi ama wono a wahu enti onye nipa obeye ma na wo sister no wo mo oye mo mo no wo hunu yi wo se an wo se wo hunu wo se se wanfa ama oye abanya dwuma for obetimi agiska na mami easy e ma me fro oben so se se anye yi a obetua meka e na how many months ni 1 year 3 months adentira onye ntua okay ye friend na me ko sendiska ye friend na me wo bank me gi loan sa na da abendwuma for no de ehin na eja ben ye me minister ka chem so wo this assembly ena car o wo hye car so ena wo ka adwuma bi na no me re fi kakra no so onwuma bi a wo ye oye e ka ho eti no ho nkyere no a minister kra so onim ni fie enti edru se ye giska no minister se wo to afrifio sa fie no wo rent enti ma me ne minister no kra no mene no ekasa se unim ho bi na mahye da ye yazan agiska na wo sister ni mpon me papa na ye panyin na ne papa ye keto okay za enti se si idea ne ya nyamfa mo a wo so waba so mpa baju sika afre aja ben ho so mpa nkomo ye wa adwuma ye o ese Nicholas Asante ne September 22 mu gise mo ba me akoyire aja bin o because ya friend no waye na adwen se waye busy ya friend no asese no ogina so saa na ya mpese asem no ye begina mo nko am de so ne akwaye bone enya saa nka aja bin bi wo ho anka ye de na to so ama wiase nyina ehu no na wei nkoma obi a waye na adwen se adwoada ebei wode ne sika twitwiri die kwa akoma obi connection man o pa adwuma ma me bo wo de sika kwa akoma obi me pa acha odwene hu mienu
because na Ghana na ye wo mu na ankasa no enya agro Mrs. Champion bra se mi mu na de e ka ne ye kwa akwadan na ya meda sepa mechia etiefo ni ahwefo na mama teacher a o free ahemfie nso ba ye ya be cheche ya mana mo ye be dana se fi se wa ma ye hu enema eso na ya asem ya ne wo mo de be dan ye de nye asem fofo na se taba sa ya asem wa enkofo ya mani bu wonom te se book aye be kenkan enti wote se we ya boa we yi ama ya gini sika mana na wo mo e de aba obi wo honom anya se nei no koye da hodada waye ama ne preburu kwase emfie mienu emfie miensa na wo mo de ba na ya na empre bebre no na ya wani tua wo mo ya wo mo etimi edi nkrofo sim no eya nkrofo a obi a recommend wo mo ana se obi a oben wo ana obi a ya wuni no enti na gidie no akwakwo shim na wo mo ma period na wo mo de sa mo no be bo na ya na very short na ya se wani da so wani aje se afa wi aja sa afa ne sa enti no wo mo katrema no so ya na ede eya na duro bi na tin sa wo mo katrema ne so ana eni kan Jese obe me kwa kope oba sense mo be kan ne be mo oba no de be ya ne de enti wo mo mtesa no wo mo chede hia wo mo tachema ede papa enti no wo so wo be giedi sebe o nana ya obi nyimi ye no obi nya kwasea se o bata me sika ta kokoma ne yanko se je debe arishemu na obi nya wo enipa ni mu no eni ne ba no otifia wo ma ne pressure se wo pay oba ti fie dia anyame anim ya ahometi o se oba ko school pa wie no otifie ayete se wakọ wo emaya be se miensa nai no mu nyanya no mo enware ye wo pese be bo wo be ye ntino akwan ya nam so a wo mo be ware bia no be nam so ni sanete emrantie wo be sine ma me kon ho a enya asem ketoa so nti na pressure no eso nti ne ye kan se ade no enya asi na wo mo de aba ha sei ejabi na se whoever your friend is ai me dey my trying short kwaku bin na my na ejabi ya na wo mo no tembia wo frɛ wo mo no mo pe excuses and my busy one me yes na me time de bia so munyuma dɔɔso aso no wo mo bo sa abrai o munyuma dɔɔso papa wo mo kwa na wo bu wo mo nipa ne dɔɔso na wo bu wo mo wo enti wo mpene to empene no a o mo de an wo mra ana so onka bibi ne yenyina so se betu ensa frɛ na o se de ben yo ne yenya yehye ya o de betu o musika na Kelvin o se won fa na eni se won fa de a no wono apese sebe nanu gu ase a se ne foto ne bibia nso e wo yo ye frɛ no a na ya asem ya frɛ no de na se wanyina baabi ne yankasa ene ne yeso pe bia ye bitumi de aye no enti wo mo nkoma nto wo yem me ne se nya ba so mpe de bebia ebe na ye de ne picture akora to ha gise wodwane efiri wiase minim baabi obekwa akohye enu nti na ya ka ne boko de a kire ne se eja ben wa we see 15 minutes time wo be frɛ yen ye twa ye ho aba 15 minutes na so ye nyante wonka eja ben ye Serwaah me nya bone why nana abrampa nana ya me da CP na ye nche ye chiefo nana ya hwe me si krom ha sei se unsuro dimbo na unsuro prosi na unsuro duabo a utimi ye sesi e ozama kan yama miensa se unsuro prosi na unsuro dimbo unsuro duabo a enche no wa yeye yo nana ya de ntimi kasa ne se udi obi ade afiri ni se mo sa akwa no so en hawo wonu mi se anya hwe odebeko police station anaso obebo odua anaso obeye udede enti se sa ne me watoto ani aweze bibia ntimi nya ode a usisi obi a wonwene ho hwe yemma nipa bi ntia se unya akwanya ho e wa aban mu a emfa sa aban no akwanya no wanya no ensisi wunua na se bi nso so e de rompioto bebrebe na na asa wo pa adwuma asa abaya wasi so oh adam ma me ensuro sesei no ma ye ma adwe se me didibere we be ma na emme yakogo ye ho se ya ne ye ni ye din ne ye de yakwa akogina table ho ne ya boy ye dog ya ebe wie no na baye a ya toto kora wo kwan ho ye nya ncheto eh onu so wanya yusu awie na na ya hwe kwaku ben se kwasi ben o kwaku ben
me frɛ na no pay producer frɛ ma ene ne kasa Kevin na ne nkomo wo di no kyese waye busy ama sesi aye kasa ikro no so police depot wo no esensa nkrata bia ma say Ghana aboneyefo din nyina wona etworotworo oni adaje yesi anumbo o say mayefa enkrofo community say ho amaye police enti police depot patazi sesi anam ka se beba ho wo se beba hu ne yebe hu no betu ontim ne ye nim komo se waye busy pa ebi mu post sukuro yi mu na se unya kwanya wa amanyokuo bi mu anka ne wo se wo ye adwuma wo NPP regional office ho no so ye adwuma na se unya kwanya se wo dimi do wo faase bi akọ migration na police a eno kire se utimi de jinko na ho akra na ka kire wo se yesi ye pese ye fo obi migration na police a ye diska di se esi wo so this ye besi wo kwaku ben so yo mami ne papa yi sabi omo pese mbe ye omo mabro ana omo hunu se ye mankra no ko manim onza de connection bi asem wo ho okoye connection na na ne ye ka connection no aha na ne manya kwan akobi na wo jisika ye ekwa afi omufrɛ wa womfa kyese wo pese wo yusu nyansa adi sisi wo mu adi o ma de firi o nsem na kroma sei no sebe na ya meti obi wo no mu a ofa na ade na ye wansi de obecha wo ofu obi ade 50 pesos onfa ncha wo de nti onfa ncha no se papa yi di nkomo nya o se bosia ana okoje so de ma eye ne ba akọ migration na sika be du ho osu betimi aboa no wunya minister wunya MP wunya president wuya hwanya ya wo na wudi animu se wudi nkrofo kọ eye migration oye ejaben wo ejaben a ye ke wansem he atitidie penimoja dodo a ye di nsuo frem ma no ana ejaben sentie ni yi opese ni bini ya tetrete pa na fra na mafoma ofrubia no ko ne osoro ne mlase ebise dia wo ye no wo hye anibre wo ha na afa ya kire kwan se o mu gogo po musika ba yi na na brampa ewiase ya wo wo se Ghana ni ankasa wo hoyi se wone ne kwa agreement ana bibini wone ne kwa agreement na ukukuru sika bi koma na sasa sika ne kro beba back no gisa wo ko pache pache wansa nana ya onu ani sika wo na me ade ba ko esa ya me ya ne se nana ya se mami ni papa yi ani abiri so mu pesika yi so betimi ahia nipa no se ejaben a ye kana semi wo se ya wo pa ye fa kokot tie nkomo dio but edin onu na ju sika se me ya ade amawo man ye no mentimi anyam du sika be ma no afa wani biri se wo je wade a wo se ye fa kokot because onim say ho no de bete ne kakra ye mra no ne mra ko kan ho one obey waste your time two obey waste your resources chese what did you make ejaben asema ye ken obetimi akanche se me fanko police station ana se ye fanko court ye di court a mami ni papa yi eti dabia no metima ba court mo ba so pay mo be bo kakra se ne de wo ho no ska mu ji etu ajem na kwaku bia feska na di ba we die nana ya o fa die nya yie sika na nya abetie sika o enya abetie sika kura ya mami ni papa yi efri eye doma ani sunwa ya duru ha se o mo be da aka no so mu frɛ wo na afai ana sabia buru sabia nyado wo kan nyansa sem ade kire wo mu a nana ya tie he ya no kase etimi tutu aka me kan no kra kire nana ya so wutimi hunu sɛ de yesi ne nipa kasa ya de tutu ka wonu omu kasa sabi nyansam ana kire mo ebi abosumi bia na wotwi bia me di se beba ma mi ko mu fro ka nuru ha eti kwa kubia na jaben babi owo bia no ene ya di free no o say o patasi police station o patasi police depot se o ye de wo so o maya fa ye community police na nkrata bi wo say o no cha adwuma kuro mu ana pro mu hanu ho nana ya aye kokofu bobo unua ni mu ya passe unua ni mu ya passe he me se amanyosem na ebi anya kwanya wuram no nana ya o mu dia ya sisisem omudi aye asisisem yen hwane yen kanse mi nkyere wo mu ha makani nyina se tie nana ya me se anibre ba se ya ho ye kekansem na obi amfa ni serious me se nan ajaben regional office no ye adwuma enne ye di free ni ne ekosi fiada se ne na maami ni papa nsanka wo musika ni mfanyini ba hita wiase ama na dinidin oba hete ama wiase nyina enso na omonyom no omonyom ama wiase nyina hunu se agya be tuo sesiai no ono ai na wi se sisie kwan ana odi nipa befa so na na ya hwema ne nkoso se maami bia no mkwa asore dia minim ani agya minim adanka wo kire mo kwan na ya no ani bra ba ho enim ni wura wo
ani bra be nim ni wura enti na sabia buru sabia nyaado konfo kra fo mo bosoma otimi kun eto twene na sisi sem sei enti obi ade afiri ne nsam wa bra wo ye se wo beboa no na ya emo ya na so mekonim eti sisem no adoso no do amanfo de amanyosem ni agi sika firi nkrofo memi afa police memi afa fire memi ama afa we na mo di nkrofo sika firi onsem ene se radio yi bi ama ene tv yo mutimi ka amanfo asema eti se so mpa wo se afei sa protocol sam ni ska tue ene se ye fa aban dwuma ye ni bi okokora wontimi nya na dwuma dabi ebi mu kura edum ja na o mapuo moto awon meja message ebi mu ho a o ma ba dwuma no kura na wo se minim obi midwife bi a eduru sa ye gi awo wontwe aduro 10 mils mra ya fa wo pe pani e ko woni mu so se aduro mu no wache se ya wa fia hu se ya se wa bon se ko se ya ani ya fa ni so mra me ya dwuma enam se sika ya otu ayenti ya se ko won paniafon no mu wo paniafon ko di prosia ya tuo ya de mano fa se obo no de asi tan sei o si bebu mebu agum every say we afia ho he ya tuo cheska no di pose ayi soja ni e so onko patanto kwa se wa kwa tedua chi sama chese ntokwa na jo ansa na woyi ni ti api na ya mami kanu aduane ade o aduane ade na ma so ma nya na so betimi aye ro akwaje aboso aduane ado na aduane ade nyira ti no na ya akwano onim soja no ho hwe onim hu kroke gan kro hu tia an wodi di soja yi mezi sa protocol no so ye nipa mo miakopa no ni enchine mo bona sum wadi hine kra ache dodo wadi hine tiapakan ana hiafo ma ana sum yanim se bia buru se bia nyado usuro pimpra okata nra ba yanim etanie se aja bi betim de mekata akodru ampani anim dia ene mami kosumu ni so anu wo masu agu ni so a won so dia sokwa eda wa chencha na me ka bibia se na o twe se ne ko ben mesuma twaso ko ben no emparifo e wa krase no o mo ko ben ni nyina ko ben ba bia wo pieda mesrew fo mu sika mo mu sika hom di bom na bai ya man tete obe tete kura se no o ya man tete o metu musika momu na o chese ne o musanka je besi na da se pa na Ghana for so yemfanya futu why abro so edo so ase ye te da se abrewa ne ama ye kura so ne yaduru ho no edo so 30,000 nipa ba ko make say mienu na abaye o yenim nipa dodo mpo omugu akire adene anya ya kanokura kire om anya yie na fe adana ye twema mentwe saa ba bedru ha ye fro so a wo 15 minutes mefro eja ben yesrew ene ye de woni dia mawo yesrew bomodia na frɛ na ne eda no ye mfa nto na asem fa na asem nkonye saa anhwa de ebesi no wanhwe ya obeye popular chen nwumtuni kro obonyom Ghana eja ben yesrew maami akwa aba na te sen udin de sen me pa cho ben kasa mu ne kasa kese fama yi asana wi de na di wadru ha yi agent bi na adi misika na da asa de na de enafia da ye ba beden dan kai enafia da Kelvin e ka dan kwa na ye ba bedan o usu agent adi usika nipa mienu kra kan wo de na ye bisa wo me se nipa mienu na adi misika nipa mienu na adi usika me first born ko Nana Abraham pa ye men kasa Nana Abraham pa asan we de na de ayedin o ya nipa mienu atimi age won kwa usika first one je wo sen first one je me 380 dia trying day 380 million na say 38,000 and a second one je wo say 42 okay ka bo mu as say no aboka say 80 million edi ebe nti no obi baje o say eska no 80,000 edi ebe nti no obi baje o say eska no me ba girl no Libya and o say o pese o to na kontu so nti me ma ne bae and me ma ni hu agent first one and o so on je hwe nti no process ni na ye be femu keke na me see you mate nti o de fa process mu ni bibia wa ha sei me say ni ska no mama me
message bibia wa say ono je 380 afi e chi o se ensa no 40 million 400 million enka nipa ba akọ na Jesus ka ifiri ho ti nipa ba akọ na age usika mprenu Debbie ono ne dia na meka ono ne dia na ansa na me second one me de ne dia to aso dia na so one news ka no ewi a kire osese ne sen me ma na 380 no no se me san fa 40 enso so ya o de koyi ana me se minya dia na no so wo ya ma o ya ma me ba no na me ba na akọ he UK Ghana for so ye pa ade ani so dodo ye pa ade ani so dodo ma me dia me ka woni menya adwen ana ase ye pe ase higher hopes obi aka asem bi na ma ye higher hopes a ne ye de ewura nyina akwakohyem ba bia sika no ewo se wo ho se ni kura ne akwakope ne ye de akwakoma nkrofo bi sa de ewe nti da ban ye bejan ma lock me store e de na auto a wato store mu beto provinces mo ne ade nyama nyina o ma ye say nikuta nkwala 5 waware me okun uni ukunu na tie yes enkwala 5 hwe ya wato provision store se obenden he nipa no bi di boni wo kuro imu ha wo second one so e den oji wusika ono no na me na me ni papa bi wo ha nti ya ba ne sa no akwara no so otete na me say ye be different process e dey amon no it na say akwara na first one na twam akwara na second one na abai nti eno so process na te say so me hu brother no me ne papa ne kasa wa ha say papa no wo he ya na o say o de number ma me na ma frɛ na me nipa na kasa nti o de number na me ba second one no kwan a wo fa so nim no na wo kire yen nti eno no esi hwan so ne besi ne so esi papa bi a na wo nim no minim no ha ya o tesen wo ye de yi o ye me sofo aya me ne kasa de bia nti na sa sofo na kanfo no de ne ma wo ono no ka cha me se me mfa number ne ono na de number ne ma me Collins number e ma me nti me ne Collins kasa ne ade bia na me chat no me di bia fa Collins so na me diska man to friends 420 nti wo diska ne si sofo no so no de ma na wo de ma na direct o shia wo he na diska no me bande ko e we he Accra he fa embassy he fa embassy on se ene ye ne o passport no o baby o embassy say Ghana no ye nyate se obi wo office bi mu a na se ye de ani da so nyina kwa akodan nipa no na se embassy o ye de we embassy ho so o share so o medical se ni ade enti di bra ben ankasa e na odi na embassy ho me ba na kasa obetwa 2 weeks wa krom ha me ba sa Collins ye ka na semi di bra ben no wo sa embassy ho a odi ska so ma ba no wadi mfie sen 25 years maame nti na sa Collins no wo kra wo nheda nim ne papa o minim no me ba nanim no abusuya Gino na why Gino no mesrawo kope bi na tomato mix no fa ye wonuane de bem waduane ayede medical ka kire o se enya afei e na wokotwe ayewa ne tapoli aba betwi makwa manfifire aba beto mama so mesrawo hwehwe Gino tomato mix ibi na won so fa ye waduane meko wom dada jene wom dada bibia wom dada eye kama me akra me di ho adanse de a kire o sanse me nso me yusu bia kama pa enti won so je wo de ne fa ye aduane weekend yi na se ne na yesi dan kai de Gino mo amoya e be de ama ye kombeku yen Best Brain Publication Limited enwoma papa abedwa so no enye Best Brain a me pacha mento sanse wonum nene nakafo adwene akobenkuro mu a omode nhyehyɛ papa nkasa agu nkrata so se nkwada eba no se syllables no ba bi adru ne no na wonum nsua enti nya Best Brain a mento subject ni nyina Best Brain Publications they abedwa so me pacho free class 1 ko class 6 mathematics science English language all bibia creative arts ni history tree ene akuapim tree asante tree gafante ni nyina wadawroma
hwehwɛ best brain publication wɔnom ngoma ne bi fama oba JHS nyina ye wo ho enwoma e wo honom na bibia nso ntimi nkonkan ma akwada no OCP Ghana Limited me patro akuafo nyina matede o sanse fertilizer we dwa so nyene nyina na e papa ebi wo kora ye poison OCP for de ente saa ntiniama a wudua no me patro se ye atoso de se ye niama tete wo ho ana ne eche fom ni nyina no me patro OCP Ghana Limited fertilizer papa no jiwo de nya so obebo awura ho say ye OCP 1515 ana say OCP 102010 ana say OCP TSP ni nyina ye obi wo honom bra beje wo de mpanyimfo ne onom ni nkoma ahoma so 0555 909 437 Kengen Energetic Drinking Water twaso kan Kengen na honto ensuo we de alkaline ankasa ene wom entesa wo de na acid wom a wono mu ana wo yare no we papa sa wo to pono ayefro ede na wo ye eye Kengen na wo hia be pa cha Brema UGC Tafu New Road no so Abawa Road Junction hwa ene ye wo frɛ yen na wo so je wo orders here 0241449191 Kojak Farmer me pacha procode no eda so wodwa so pa anya agro ne yedie enti wokɔ na se wuti ne pa wa na ate agu so ne ye ka kire o se ye ma wo adro fufuro bi a wo se da bi procode wa ne emfa ma wo sanso na pause papa edija bidi aye no Kojak charcoal toothpaste ento so ewo hɔ a wunya bi e be ma wo se no aye fita sanso so ne ye wo regular wo hɔ e de fluoride ankasa hye mu twom e ma wo se ne ye den na pa fita ma wani etimi age de de uhuru ya numu nso so wo ho nya bi e beboa fra ya homa yi so 0531 069945 In-Health Medical Solutions sani ameka kire wo no ohima de products odi aba no me say eye papa ni bia ohima baby bottle cleaner washing powder thick bleach antiseptic floor cleaner liquid soap hand wash sanso na baby bottle cleaner ene washing powder ni nyina weekend yen kwankwaje ye de na ye fie nso so entimi enya akono hwehwe ehwam Lawson Herbal Center me pacho the Virgin Doctor eno no nupa ni nyina ye ne de aba edwa so me pacho a free Lawson Law Care ye J award eso se namu yade no akwa akote hwehwe Lawson Law Care no ebi ne beboa opa Lawson Herbal Mission so ewo ho beboa ma wumpom no ho atumi esisi wo so ama bibia atumi aye kama yade ni nyina so Lawson Herbal Center ankasa ne yemfa ye ni enchiremu Fre Lawson foi na ene wono ni nkomo 0242133577 Sompa sika kese ye weekend uboto munye da na watwa bi you phone ni sesi e na bɔ modern na dial *426*18# na wonso so join ni team no twa no befu ebedru se no nsia bɛbɔ no na wonso so wade akokɔ ni bi twe ne sra ni abasa a bishop me say wani jempemprade ho semme wani jikomade nkaponi ade a be patro bishop wana for wani kirem ewo ho Abis Plaza ene yewo ye ben adehye market no ankasa de ade to 9 de ade to kom de ade to hin gold silver hu yen na ye ma on papa no freya homa so 0598585219 0598585219 na sabra ye agigi esika Ghana ha die krofo bi ankasa asi pulpit e de correction bu ankasa asi ho ya wo kwa mbebo wadwene mu left and right agi usika ya je nkrofo sika agia but ma mi we die no nyamesi yanka no kra na abram pensi minitrim ye de do for the first time mete wasesa opesa oba ye den ekọ embassy kro no kafa wani kura pokọhwe se die ba de akasa na nipa no wo ye na embassy ho hwan ya eja ben yo your friend Baroski Nsurasem Eja Baroski Baroski Odo na etese yo Nyame ada Roma ye gina na so pa opanyi yase wudi a wani je ho pa ye Baroski na mpacho Baroski ni obonwom ana me pacho da biu yo na meta ato ne nyompa rapi Baroski me pacho abaya bia bafia hanom wo se wode ne ba ye fra osen Sandra bafia na obaye no wo se wode ne ba etu kwan na Baroski skasem ni nyina besi usu wa embassy efiri sa abra ni besi ne wo hunu usunsum mpo
Baroski say mami sika ebeda ne nsa aka me de ama na me ho atoyi also describe a see me so or the man about 25 years so one family was embassy de be embassy maybe yet one embassy na unim obi e friend Sandra na Baroski unim obi e friend Sandra obekate no enso na me yi nsenkwa won se na oyi ya no wona abonyom no ana wose da bi sanfre no ma hye mo ho bone dodo nipa ewu bebrebe nyina enam saade ewe so wo Baroski me pacho ye nto ankobo bone so wai se bia na onnim Sandra me ma woni na di nkomo Sandra Baroski gina so ntia ne nkasa Baroski hello Baroski Baroski Mr. Sandra wo fie ha woni Obaa Yaa friend Sandra wo de sika so ma ne ba so on famre wa amabium wo kai na Baroski Obaa Yaa ne krai so obetena wo chen 2 weeks o mente Mr. Momwa me na mente e de be chima me Baroski afedi amete won kan wo sesen ya frame nana ya me ya adwuma wo Sompa TV so e na asem ya ba ya pono so e na ya frɛ wabisa wo me ba do udi metie o but on the first meeting why we introduce ke wada Roma me pa akyɛw ɛyɛ mabomi din di akyerɛw asɛm a me bi sɛ da pono so nie entidiɛ na onim fa asɛm yi ho okay the medical one is me business ya control ena minima girl ni ko share wa kra na ko ono be na djuma no bi ko na djuma girl ni be na djuma me so be ko na djuma Obaa Yaa 25 years na Obaa Akra na obe na djuma yes Obaa ma me ho wa ma me ho mami mi ano na me de minimi nkomo mami no kasa buza se Obaa me ho na so Obaa ma me ho Baroski sika no eba bedi wo sika no yesen sika bia me di me ho 420 million na sika 42,000 bi ba ho hey mami adai utie hello Baroski eni nkomo wona me ne wo kasa wai o se o di sika be o di sika ama me Baroski tie nkomo no mami ya friend Sandra ena di sika me ba Baroski home na me nkasa mami ya friend Sandra ena di sika 42,000 Ghana cedis na sikai na setete yi 420 million man baba or 25 years sa one family wo Baroski wo se akra ni chemo so de ma embassy anu na make say ma me ni say o se o pe sika me Baroski sa na making na o de say me ba o family na mfanya adwuma mana wo se fa ne ba ni tu kwan ma no me sro nya mia eni o ma yire ni bakro na nya woni afro Baroski no se ma me di Baroski aha o se wo di scam na ba so on family me se me fa ne ba tu kwa me nya trouble and talk akra no obedi 2 weeks e wo nsem obetu e na me che kwa fa so bedi 2 weeks no chiremu en me ko ye adwuma won kran ono so ko ye na adwuma won kran wo di papro na ye nyina e ko sia no ho e di ye be kumase o se wo de bani ni kumase e na di bani ye so se ko ne ko da hotel Baroski hello nese Obaa Yaa ne ba ho no nipa na nkasa amudi ska na ma no nese Obaa Yaa ne ni no Baroski nese Baroski madam did you see can some ke o be ono no babuza se me introduce ni ma nipa na se me Baroski question na me busa wo se wo wakoma beba wakoma kofom na wotie questions ya me busa wo be hunu se nsam a me busa na to asomu pa o busa me enti ada na wakoma wo soro se da bi o ma me nchema se mu question see Baroski se obi busa question ya wotie na wayi ano tiawa na ma nkomobo no ayede ebi kura na wodi bem what am I say but you wotie me asema wo kan na me mama no ansi me ba me na me busa question na me busa say na se metie wo nkomobo ya akura no nipa na wosi mumienu na nam kwa akohia nipa no meboa enye ye mienu mi nim Sandra ne da mami ba wuni mu no ono ne ba ho be sia nyina be sia ho mami ba wuni mu no
Me and I'm say that me di hu ne ada ye nyine go share that point. Enti obedi 2 weeks wo ho. 2 weeks na make us obedi wo ha because of say onim obi awa around. Enti no na say wona remfa ne say wode ne hwe town won kran. Me man fa na ko he town won kran. Na ba ne say no obedi 2 weeks wo. Me nyine go share won kran. Na ono ne de ne wona nipa ne ka say get ne be twintem. Eti instead of so be ko be ofiri ba ye no. Ye be kuma si da so be da hotel ho no, get be da hotel. But anybody over to me Persia, not that day now, Obi a winning moon can over to Jarhosa. And a man is what it's not a funny say, what's some communion and that's an hour bois. Obaa Yaa no one crime. Yo, it's not a scanner man be do Baroski when they could do wine. Sikani could do wine or Baroski. Sikani de Busagano, mammy, mean be named that you up Busani said. I don't also any man who could take it to Nabiana. Hey, Baroski won't soon a mammy him, man crown, mammy him no. Mammy is what you mean. Mammy was Baroski pictures in our ha, mammy and my and Saka you. And I make it here. Mammy is only me. Me say, hey, mammy, wouldn't Baroski. Baroski, mammy, let's say Hannah, me bisano, into Moakuma and Coffom. Now you man, I met this for me. Maame no na me busa no se onim wana enti maame ni nya no ne jai se asa wakoma wosoro no asa wo se maame so onim me maame wunim Baroski nipa na akwada ne diska no koma no wunim no na esi dan na wudi sika ma akwada ne so mfa nkoma hwan wa se na ma ne ba won se Baroski anya wo won se Baroski wanya wo mo na ma no ye fe na ma ne ba ye no eso ene ese ni sika e de ma no what's I any momo? Me ban ani. Hey, we are saying so pa the etodobia. Me ban go try Baroski chain. Na Baroski na seska ekura wo yesi ebesi wo so. Aha, enti ma min chemu ho. O ka se bia ma min chemu. Chirem, eye. Baroski ska yesi ebesi wo so nti se ne kura kura. Okay, ma min chemu ho ma me. Get ne ba ha no ma me man ba bi try. Me ho na o ka kire me say. Eh, about time for ni bi. O command ba bi try. My na oya de na ma on send this camera pa cho kilo. Me tie o. E don send this camera on send 10,000. E wo mumu from baby ma me ne wo. Ana me ga no me no ne wo ha. O be da na so o ka kire am so da bi. 10,000 na mo send ne de so o ka se wo send dia. Ma me ni so oni sika. Wo se mo di go twa check. E di ese e be check. Eji pacho obi ye mobile money beka je se misika na eba no wa je se ne be amonsa beka ne kasa entity Baroski eji me mu amede bo sika no ebesi wo so Baroski sika no ebesi wo so sika na ebesi me so ekosi hwan so mobile money tender ma miska ni kosi hwan enye mobile money number nko ma mi sika ebesi wo so Baroski be pacho ebesi me so merchant number enye me misika enye me misika me sikani ko si Baroski personal line so yes enia on betiti ma me sore na bench entrance na on trase no obi anti ase because asem the way see ko na say na me yeku ma me wai na me yeku but the way asem na ko no ase ye jinja me bench wo de Baroski di nkomo na opeso o kire say ma me ya me ne Baroski di nkomo no o say almost send 10,000 a brand is onyima callings na ese kosi Baroski number so na Baroski meetie o mame de oni me ka se me ka se be me do frame me so oni me di komo se ska be si me so Baroski wo be kaida me frɛ wa me ni wodi nkoma wo kyerɛkyerɛ me mu nyinaa se wo ne ge ni kohia na emu no na wo ye ni favor se iska 10,000 no ye ntitintin ebesi wo so na mo de koma me bacho with your boss me coming same tier me class sia me nim sa wa from baba fa kosua se ma anka se sika be si me so na me ka se me sika be si me so a antu twaso Bodriana yetie o twaso Bodriana yetie o twaso won su ban fun bi a e won krofo bi so okrom hanom a nipa bi sei no enya se meti afidi kase sei so na me kanka wunya no a akade ya wonsa wutimi hyedade ye no ma ye friend mpa ye ni di nkomo di day na Collins na frɛ obi otakwa na ya no mo kasa ya no mo feel say you can be me ba
na muti mu fie na mo ka say na ya mo say antoanom ne ade na hihye mu botom wo ho ya wo wakate no minim so wakate ne pa ana enti no wa mo anu ansi wo asamu aba ya ni abre ya gi nkyiremu aba begina behwe say won na taxi o say won na aye de ben yo na abrampa asemi say na asi hunu ansa ne amatiefo abem because akwa na say wayama ma sorry me mood so nana ya hwe on say na no bi na me no di nkomo say me nim de Ghana fo binom sebe epe e wo sa kwantu na abaso obi apeso tu bi no so ubetu kwaya your right channel no faso na nana ya emoa ade bi e connection bi ano enwo asem ye nsem eye krono de hwe nana ya mama nka bibi nchira brantie Baloski em de se nyo no twa anwom no ona na nwom no kra de se mpo akwa na no ni ofo ya mponsa bonyom a Baloski man ni minim kakra kai won menim so ono a se nyo ono a nana ya krache no wanhwe yi a ho ono abebo duadua ne beku no obewu kwa wusu wugina afidikase we so frensuo se udi bodua se wonka sa ehye ni botomu anti se wo once the crab di wo ho wonya connection mind ana once the bedi wo na adekoma papa na nipa na na ya wo ne na ya adwuma sika ni bia fa wo nsam ne de wo ne na ya adwuma se wo de na wo hunu akwa ne mobo se na we de sika ni bia fa nsam wo ne na ya adwuma na ya me maami on ade bi wo ho no mo a ya na yentimi nya na fidie so I was saying, Tim didn't get now, who got a ma, Yagro, oh, Bunny, you and said, and quite so uncle, Takradi. Nequire went in a Maya Sono. Baby, you free Babbe drew her, and whom I think, oh, said the Maya Wayama, a brantian in a sword, and our near Babbe camera. Nanaya, tea. So, Sradia for Chidian Toby. I quite to your dinner today. Who saw Bunny took quiet, yeah. I will trade you to Kevin. Gradin Yankopon. In way. Baloski etio. Madam, Obi to go up say me agent. Girl no nipo. Papa, Obi anka say we agent. Baloski we wanya de o. Mama my ade. Wanya de. Obi antwa asamonto wo so. Asam na ba na ye nyina ye pense wonti a yini free so e na me busa question na na obusa me question na abrampa to aso ne enko yanim nana ya hwe me se ye de ne picture ato so be obeko bi on fa nko enne se omo pese omo yo omo ho se omo ankasa na oga ekope table ketua bi no mbia lupre ne Ghana flag ne Europe countries ne flag ne sisi so ye de utu kwa abrochire nana ya omo hwe yi o no omo nyina yi enema bi wo ho ayenka no kranche nipa ufa kwambo ne so ade obi ade afiri ne nsam ye frɛ wo ne ye bisa wa wo se twitantro Kevin se wo frɛ wo onu di nkomo ani 30 minutes ana ye abrante no so e frɛ ono Kevin hwɛ aniema bi wo honam wo ya mo hwɛ ne ye wa hwɛ o frɛ nsu a ensu ne beku no sa wo je wansi di kwa na de koma papa na ensu ne beku ahiafo ma mobo omo yo ma yi so mo pa bibia ya na di pa bia fa kwanya bi so no ma tinti mo sa age na me ma mi na se ma meka che ne se nana ya sebi ebru sebi nyado onsu enyansa nipa wunimu no ma ya nana ya ye kam ko nipa wunimu no wunim ne babia chese wunim hwe fa nkran ne ho suatemas embassy no wo a wunim hwe fa ho nana ya embassy ho na branch ye okay so ye agent embassy nya ye kokko ye medical ya no mo refi se wo mo aye om ko gina airport twitwa pictures no obi wa ko free play o debi wo ped hype no odi abaji musika nana ya me ma me aye nkoda asem wayem mofrasem efisa kodana woni nu dili no wa wo ba no enko na ma ni tu anamo wa wo ye ba ta akopeska no woni ba bi esika ne kwa akoto anamo se diska efa mo ba mani e de man krofo die e de ti no se di pa bi di samfo ni semu no mame wanya de ba ku sei se wonim nipa wo so do ba beti matukwan eti diska edika ko send 380 eto so ko send 420 e abiti esika tesika no ya pa ya media na ya ti ei enye sika ni ehia enu ati ni edari abatena ha munye sika no mri ti chankrofo na ya he me se sebie bru sebie nyado na ya eduabon pa wiase da sane mafuru ni semhuna enipa bi sole omudie no eti na obi wo hono mo a on pese obejai na semaka no me je champa sa me kamewa me si obi wo hono mo a wo fa no once di on fa ntew wo be 4 billion wo de betew mami se de nani asi abiri eni suo onam
e kontakra de ahomati no obeduru kumase nana ya ebeduru esu se ne store kra watum opene ba ne yenti watu store nim na mo fa kwanya bi so agiska nyina firi ne nsam o kan dwon se me de na me pese me boa no ana me boa no osu ye se niska ya sende bia ma nana ya omo mo gigi nkrofo sika omo hweyi na ponko abodama ni wura ma odam o ponko abodama ni wura ma odam se mami ona ehunu se wa hunu nyansa efa kwanya bi so nsisi ne sa wa he no bia na no boni dua obewu o na we de onu na edi kan bodua no we onu na edi kan wa kan na no kwa yo o kan na no kwa wo so obema wo modua no me hwe ba bi o te o se mapake kan matoko otoko siada bai mami me de meka kire asisi 70 ana court da ne process wo asisi 70 ana nana no so agye nkonya kofo fie ba bi a obi amechia wo o nana ayi buaba sasa ide wo kire ne kwa o me de me kire na friye me ka so modua me kire na friye o ye nana buaba sa honom nana wo kwaso ha me de me se asisie nana ya entwa wiase ti duabo eso mpa wiase ni pentintim krofo nsa edi o madie firi o nsem o mini kama fonti no mo gi firi o nsem nana ya sa ne mo we ani hwe ani pa ehwe na sebi nana ya he se osi obetime prim na koma no aye de wo ye ya ma me nya de obegya sika na che wo mu so mo so imagine kwambone so a o mba fiaba da bi si e ba boa na manager o mba fiaba nana ya me si wiase papa nya hwabone nya hwe se de nipa bi afa kwati kwai edi nkrofo de firi o nsem no sa nkrofo nya nana ya ese so mo trans no mo didi sa nkrofo trans didi nya ye e wo si ye sisifo ni nyina efrim ni anamu ni yakoya nim wo yiro bi agent 420 and 380 ai nana ya Obaa Yaa Serwaah enye sika ketwa enti balos ko nkeka ne nsemi yo meda se abusu Alexa Ghana se men kan kire man nyina se amoasia no bosome be so no ubehia Yaa sanitary pad enya Yaa sanitary pad amepa cho enkonkoto pad bia bium sanse no na damu ni nyina be mo waya wese na afin so yesa wo ne tetrete ne kokoro wane ne nketwa ni nyina Alexa Ghana yen ne de Yaa sanitary pad e de abedwa so Joy Cam Roofing Company Limited mepa cho wono mo se nyame bibi wo soro entimane nsanka ni nyina ne edan ya wusi nua pa bi eguso e na afi ye ba behwe nchense papa bi eguso ni nyina ma Joy Cam for enka brofo ni nyina afa ma sanse nchense ne nya papa emma ufie no kura enche fie ne nya kama bi asa intimesra ne Joy Cam for eni nkomo e wa homa so 0540125816 grow fine bema wa ye kama Obaa bi anase nipa bi a wo hwe mesabre wuhia grow fine sanse no ni mojadro papa abedwa so aye di koko ankasa aye no kama frem nyanyono da wonum bi etimi boa ma wonsa bua kwantuo no etumi ye kama pa enso so ede ma wo san so na yawa edi ensa bua chi ni nyina ye afiri ho me pa cho wanum nya wo de ma me pa cho fa ko ni pie wai wanum anya wo de na se wo pese wanum ya wo da eye grow fine e na me kamfo e de ama wo umoja so atia me pa cho eye grow fine me pa cho digital herbal center na dia bedwa so ba bi abefa bia so ubenya grow fine yi bi ato freyen 0244596532 RSYD Novigi Studio se memo amane se o podcast na akwaye anase photoshoot bi akwaye no eye wono na ma wono mu ni sa adwuma no mfama wo sanse enkonko ye ni biara picture bi wo ho ayetimi twa na ase wotisi form na wo na hwe soro so a wonya baifo me pa cha toyen Accra Malam Abase first Kokroko Street na mu na ene ye medi nkomo ahoma ne ni efre yen 0574715778 3P garlic mixture me pa cha Piwak Natural Health Limited ene de abedwa so garlic ye duro papa eti apodie enoa ara ene 3P jewo de na high blood pressure cholesterol asthma kesia mroso ensetitriti ni 93 stroke ni nyina be free ho yefuna sha me pa cho eye 3P me pa cho frɛ ya homa isu sesie na wonso bra beje wo de 00248928824
ABA phones and accessories me say wo phone nya fa ho kobo ABA fo na wonom emwa wo phone asay a 40% pe kone kotua wo de hia sa wo Ghana card on be yi phone munu dwan iPhone de aba so ni nyina o mu obi wo gi a wan kasa be hunu se wo de ho aboyonko papa me pa cho wo hwa na niam nkoye e wo phone ho say bia wo phone case no cover nom ne ade ne nkoye a EBA ai fa ho kobo o mo na wonom emma o de ye kama pa Kumase ye waha ye wedum American Mall ho sanso na Central Prison Runabout nso ejakum building no mu enso so ye wo hofra ya ho mai so 0200689170 Mrs. Champon can be bitre Obaa time mama ya fe wo wi a abranti e o se e friend Baroski ni so ya pe bibia aka a kire no nana ya me da se nana ya o se ene no na sana SSN na ye kan na fiada ye be dan ka sei Obaa time bi edi nsem bi edi diagro sister ye otia sei wa ma ye de ne se kan adwana kapa adentra abaya wonya 25 years obaba wonya 25 years ene ye twankrofo ti ene se kram no ka se ye kotwe obiti na watime gya wo baba se wonko chia ememme bi a wo kra wonim wo mo wonim wo mo ba bia wo mo gya se wontimi identify wo mo na wapia wo baba ti ko se wonko woko ye one ena ye koku no ye repu no ye ne de be yo na ka wo ka wasem sei ana akonto ye bibia na se wotimi di sika e ka nipa mua ho se wonko ba bia wonim ba bia wo ma me ne kra wonim o e betime diskai asa One catch them say embassy. Ye jisika or honomo. Embassy at your office. Medical idea the honomo. One a kind. So ye never be a honomo. Woman go jabber, been on your quadrant 2 weeks. Hey, and that's sorry. Some class wedding. So I find so I find so I never you just a risky. You must become about time for you at say. I want to you point you say. And your power such in child be a say. What's so to call your papa so? Ye work on papa you can apply what do we be attached ubenya ye na ye tu kwan ya branyo obi anya obi na de ekoye wo na tem bia no na ya na ye ka no se bio wo mo ya wo ni o mo adaje na o mu kro o mu sika bibia no wo mo jeje mu sa wo mra nso ya wo boa untu na wo mra nso ya wo tu tu kwan yo ena ne no so jeju no so ye beku asa na wo tu kwan no enti en hwe bibi ye wo ho timami wonna ne Yakopon ase se that's what 800 and something million. A man you know obi. Akwa ka be say Antoa. Oba je try me say wo bo Antoa je say wo kan nya mai. Ai. Me me yakwa bi ni be say me tira brand say wo kan no ko oboa. Wo kwa ekosua bia. Wo kan so no ko ekosua kwa me ke be nya no. Wo say what take the advantage say woni maame no. Maame ni hu no. Maame ni ntumi identify no. Wonye ske bia chase wonya upper hand ya nkasa say eyano cross wo feske bia enkokọ hye ni nsem enti woni ne ka de enti kwa de ho ahwa no won na je woni ma mi nia sem bia ka na mbom woni ne ba no na yes transaction no so enkwa siebu aya wo che ma mi say sebio woni nyansa enti ofani sika no adi na mbom yan kan che ne say wodi agro pa o say ene o man say Ghana ne ye Kristosumo a country enti bia boni ade na ye nkofo ka no we ye Kristo ni we kramoni enti wo modua ene de sa ne ma ne de nkofo de sa mo adwene wo eni so odi agrokitu bia wo de ne nkwan ebetwa so maami wanko ba bia kra mpone so wo kanche wo no ni damu emesi na no wo nyako kanche sa ayi woni mu no Baroski wonim no nipa kro oba be she mfimfin ba di scan so a maami nim no enti no okanche se na na abran pa da okanche se nana ya unim he ejimi ko base sebie bu sebie nyabo okra betimi mo moni atena da mu sa asore akọ 2 weeks akwa dem so won wa famo everybody what deny say akwa no be di ni nsam 2 weeks no oni no nana ya wiase ye ka no kranche nipa bi sebi he on se nanipa bi hunu se wo ho akọkere wo ba bi a no afa sa akonya no so no odi waku o sa se onimu nkran do odi nkran kwaye wo ankasa no wodi nkrofo koto wagya kwa wo dem 2 weeks nana ya okra beti no momoni atena dem nana ya yima no biye
okra obesi omonya tra dem enye ho na be fa bia wie ya ba ko be ho na be fa bia wie ya famisi ya be ka bibia se mami be wadi no be ka bibia na ya we nyina wo se charge no wo se charge baloski e wo sa kwanya we nyina ho na na se de me buasia fu nipa bi o mo jeje nkrofo sika no me ka nya me ya na me boa na ya makume huru se ye enipa ya sisi fododo na ya number na gu TV ne so no ya nka nkire busuafo wo obi sisiu obi sisiu awade wo so no aware wajaw wa mahwe ohwe ne ma obi aju sika fabra na Sompa Nkomo ye ntra so ne enye wade ma na baloski ni nuanu mo aka ene papa ya jabie mo me se na otwe se ne omyenti omonka tisa de besi me kai kwaku ben se enese na ote ye nka ye de afofo kwa ama no se wa me ya nte ne nka anhunu asemi se ne siti a next time ye ba ne picture ne ye de ba beto from nam so tiawa na ya birthday bi ho ai matadua ena de birthday yi abafia ha o se yan weshi Susanna Wesley Dua ya wo Columbus Ohio ai mami ne da so kama yi Susanna we wodofo matadua ena weshi wo mata na ai na making o weshi wo Susanna nyamentu nkwanem na wonye wuye na dia obeye bia no enkoso from pa emfa emma wo we ye in advance otumfo brani bosompra ye na die jayo ye kwa yi ba ye die nana we dia wonkwaso wa efe na wo ba bedi eya wawoda ye de ya ye krado ye wa ha emma wo ye so wa fe na ba benya 70 years 25th August ya nana nyame aya de pa wo de wa baby utiri nkwa pa ensoso abusua ene de ba bedan ka ofiada we de ka dan ya na ya ba bedan na mepese Mrs. Champon wudi 2 minutes to mami info na ye sore ko nana ya ne mese me ka che minu ye ene se ne di kan ensem yenu no ya atu no nyina no ya pa se oba besi abetiti ne mawire mu aye na adwuma no apani sika na kwabra ne di ne nyansa aba begie enti no me pese me tunu fo se wo so nwiro ho because asem no ahye ne kra wanwe ya obese nya yade woni de onya amayen na otwe esene no enu honom na de besie bia esi ye be background check nyina de ama no check ni bia scan de ontumi enfeni enti won kana koma entone yem na bom next time no ne baba on soma ne baba wo abrante bia honom ebiem eya risk nyakopo ne do no na ne ba ne tenkwam o mo giskan kwapo na nka won betime kunu kura what madam pacho kwa kuma to ye bia be ye awusuafo de besia na asie ne fiada ye de akwa kogu nyame ya adoma adwoada ye ne maame ohinini adazo a ene betena Sompa Nkomo Sompa cho eya abra ne be hwa de beje update na maame de oba na fie ha se ya ye de nyame ya adoma adwoada Sompa Nkomo ye besensi usubio ye da ase na buka otiti me sanwo sa usma na sana ati anyway eya this year market ye go for from jinyame no ye nya ni different type of jinyame betobi ebo ni ye fofo ya tete so ye say wo anchor kama bi wo Abyss Plaza femi che papa bi eda me kom she behwe bi femi bango papa bi eda me nsa she ya tete ni amane so bibia wo Abyss shop bibia wo Abyss shop betobi cotton beto adi oi honey never surprise on Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's down complaining with sisini koko a epe ajiwa kade ene ho dwaka sepa ne nikodi brew eyema mane mema eyekoko ni sisi ya redroke sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma jina brand na eyemai na Edusa ya wasese me blabo obuye sudi me be come mama adwamwa wadansie ye aye ntuma it's a living testimony kone kwajudi
What can't yeah, damn. Obia Timinumbi. I just a pen for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA Aji Edwedi Nkratoi Atom. Hello. Di grow fine. Wonu muatu. Wuntu minidi. Wunim ni entira. Ebasa na echra se. Yariye ewura wuni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se. Ahwani nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emeni pedua no nuani nuro. Ma wutumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benye bia ton wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu etua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age edwedie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Ya's extra long sanitary pad took the worry away. Easy. The new Ya's extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident. Stay fresh. Hi. Is this supposed to be that time of the month? Yes. Yes. Ya's extra long sanitary pad for extra comfort. That's a foul. Coconut I am team. Anyway, if you messed up is. This may not go. Test be or any capsules. So the mawa. Say a cuckoo. I am team. Wifey menstrual pains in a tenant. Medicine and say wifey yare or choir sabia. Every must say when you're malaria. Nico yan no mammy malames. Nipayan and ben malame say wifey. And you don't know what to see. Say Nico when yamekwa. Or mammy tonic be. Bra. Mrs. say me fear gentle. Hey, honey. Into a baba na can wasn't son. Oh, baby. Oh, my baby. And you were Senenso, open for Obaa time, Oma Abofra no for, and Abofra only in fear do me 8 me for surgery. Anyway, Obanya Biato, our pharmacy shop, herbal shops, and over-the-counter medicine at 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. Hey, middle. Nanda na wote ho a stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, senior mensa ne na mu twetwe no. E moye titriti. Mentumi pon sorry. Wo na enwanwa. Enwa me fidom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeye. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for the bidrobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya senketoa. 3P garlic mixture. Wo ko todwe ne waposo na asori a wo complaining no. Sa wonnom 3P a ebejane se hum. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma nofo. Anansa nkwada wonya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture yi. Wobenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Everyone na mete se wo ba no se wo ko Canada. Woko, okosuku. Na yesi ajapi aba no nso okọ na nso no de okoye adwuma. Me say, amafo kwakọ no. Enya gro. Jaye no hwa na de wo ko saa no. Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa kwa ma no de. Wo do be simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK
Australia and Germany. They will take you there. Let's say a visit. And now Tonswa, Oko Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany Numa, Wadobako. Say ya Jumaswa, Wadobako Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. As for labor, runabout wa and crying. Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our Mabe so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Let hunger slow your vim. Take chop your hunger, then go get some to chop. Chalk it with the great tasting Royal King Cracker, made with butter and fortified wheat flour to keep you going with your bugger level intact. Hey, Royal King Cracker. Take chalk your hunger. This advert is FDA approved. Now, me bacho we a stranger in Jerusalem na. So we a stranger in Jerusalem wa. And wouldn't say Ghana ha the oye sciatica originator, sciatica pacesetter, sciatica commandant, sciatica researcher. And your friend 21st clinic and any yampa. We a stranger in Jerusalem. I'm not surprised. If you say Obien who abeka me say a bus sciatica de wabi woman was sayare. Now what nim emu alpha and omega. I obey 21st clinic Ephraim. 21st clinic any majuma. It is a wabim popesa sciatica yaren what tia sciatica yaren wo hunumua. Wo call 21st clinic. Sciatica yaren mamin so mufi se bia wati dino. Edina ya wode. Nanso yaren anya de. Sciatica edino. Sciatica yaren ni dino ede. Ba yaren eyewa enye de tia siesa. Sciatica utia na anu mami bi se sciatica no akwasi agwo agika ho asem no me pese me de to me ba me pese me de me ba to e se din na de nam se maame sciatica na din na de o ba yare no enye de yare no yare bone yare ye wo na mo aye mobo yare ye wo na ma wo paachia yare ye wo wontimi ntina wo to so yare ye wo wo nante kakra bia na wo chia yare ye wo wontimi ni hukum na wontimi ni wo yire enna yare ye wo wonam ho no so usisi yare ye wo de bia na wo to ase tutu yare ye wo de bia na wo semu tutu yare ye wo na wanantu ebre yare ye wo na wananti na wo gire hu ba bia nye sa yare wenye yare ye de to ye badi edi na de ba yare na nya de edi no ede nanso yare na nya de ye fa ne sciatica. Na Ghana ha wo mo ye expert. Ghana ha wo mo ma binwom. Ghana ha wo mo ye mu research. Na wo mo ni mu nuro a enuro na bi ni mountain so. This 21st clinic no, eye 21st clinic. 21st clinic sciatica nuro no, wo kwa abonti na wonya bi. Wona mo nkwanche no bi ka kire wo se edro weje na ye de sciatica wo boa. Bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntase na yen show na yenya research mfa woni ehu de no ebi a wo de no hu wonti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa mu no ebesi wo na se eya afa yi no to so mame 21st no so ati ase fa 21st no to so mame fa sciatica originator no fa to so mame na minim ni ameka sa yare na fi wo sisi achi fa wo to ase na afa usem na afa wanantu na abesi wo nase na kawo na chiw na ye wo je amo ye mobo ama se woda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababaawa wadane abrewa se ka wo nkokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ne yensa wo yare ayare sa papa aye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi aye wo massage bi wo ni padua bebo ne nsam wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo bebo wo nsam aka se motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me siremu no ebesi ase no emu atene numme ne timu aye ne de adentia aye 21st clinic it is a wutie me ene edai e wo Sompa 106.5 FM akra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wote se kakra bia na emu ka wo de wotimu se entini bi etwen wo na se etwen wo sem ene wona nto me pa cho sa yare no ene e fa ne sciatica na Ghana ha wo mo nimu no mo te ase no mo ye ne ye sa na yare wo mo ye commandant eye pay setter wo mo ye researcher eye 21st clinic na 21st clinic na eye yare sabia eti enye
sciatica nko a ene omo sa yare bi omo ye ho adwuma ne mom sciatica no ene omo de agidin ye bie ye nkura bata bebre se de be ya ye betimi asom sompa 21st clinic ya trege ntaba mu ya trete se akukọ bati obuto nukosia so akukọ batan a obuto nukosia so ye pese ye ben o etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wo kaso a jisa me bankran me wo komasi a jisa me kosunya na da bi ya bia ni nyina bi eti se wo nkran a se Tenton Hill runabout ho ne wo se wo fi Achimota Mall na eba ase wo furo soro akotantra hill no wo nsani fa so ho no a ho na 21st clinic wo se wo fi Amansama na eba na wo du Tantra Hill runabout no so a wo won sabonkum so ana mo so so a mo watema no ye wo Roman Catholic asafo no anase Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwan so new market ni ye tuam ana mo kumase ehwa overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa kumase 93.1 no edan na wo mu no sa dan no a ana 21st clinic nso wo mo wo sunyane ye ne regional hospital first gate edi hwani mu ana techiman GN Bank dandada no ye kuram ana nkranza ye Ben Children's Park mu so mo watakwa ye ne Roman stores ni di hwani mu takuradifo afie kuma number 9 taxi station anu si ye ginam brekum goso oboase etia be simple amount eno so be frɛ 0540 311311 0540 311311 tiebiem number no sa Raimo coordinate synchronize align kama 0540 311311 yankoi 0540 311311 simple 0540 311311 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwodwo no wo de fa bra malaria na ache wo ne diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia